namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, I thought I like Ben Mangan the president. Yeah, link I thought I continue very very link. Now single Mr. Post. Then from them, with a different segment, I thought I like Maranga Panda again. Link I thought I continue very very link. Na Dr. Joe Sherimani. So earlier on ngamshona reporting la ngafika bona usingo Mr. Post na Ben Mangan bahlanganile la and stuff like that. Ase already da Ben Mangan she busy she nyimpini she beefing already man. Because after that incident or makelenga umelela efike wona mranga phanda UVI disposed la ngafika itsala ku kokwana Africa tolo ntukulu wa n'wina I foneliwe hi vanghana va yena phela ku fike mina ku sungula le ka kokwani Chauke. Okay. Mina I was there to promote to make a promo video. Loko ma opportunity yo trend baeli. So as you can see, this mranga phanda ingafika ikombisa swona kwala. So yile ku deny ka the claim ku xikomela ku sena defense ati ri kwata tinga swi twisindleka yini swi vona voni kha kwata kwatiwa la vona kha kombisa ku loko humelela na peace la no yeah vengi favor na music and stuff like that location and the research and stuff like that. So mranga phanda yo ku basiseni la na mhaka yi fikini le ka kokwana Africa le fike hi vona yi fika yi kombisa ku ningvonini a tseke ngopfu n'wana sisi. Leswo of course yi nga fika yi kombisa swona kwalani kokwana Africa and stuff like that. Hi ka ri ka heta kwala ka kokwana Africa kwala yile ku trending post yona already le ka 526 reactions fike hi vona yi fika yi tsala ku Mzaya a kombela ti gig. As you can see kwala ayong bayan beefy yana kwa busy dog over the gig. Okay. So ku respond ku mhaka yi meshinjani guys leyi hi fike hi vona vanhu vo fana vo pona makhubela u nga fika komisa ku influence munhu wo kota ku hlanganisa vanhu a recognize no appreciate talent na strength xa vona a nga take side. Kokwani Chauke promised to have Benny and Post in one place one day and here they are. As long as uboyeka ku vulavula hi un'wana ku kuma vudyela u ti endla onge wena hi wena moya lowu hi wu hefemulaka a wu influencer unilwisa and whatever unilwisa and opposition whatever that is. So mranga phata ifike yi respond to this post la yi nga fika yi tsala yi ku so mranga phata of course ifike yi respond la yi nga fika yi komisa ku a hi hlanganisiwana lowa khwiri I lo foneriwa hi vanghana a ta vona role model ya yena. Mranga phata se ni swona kasi se yi chinga ku chinga la swi helelanga la ku tlhekuva ku na another post laniwa. Okay, ya la hi nga fiki vona vanhu vo fana vo manager plan kwala yi nga fika yi kombisa ku that's why mina ni lwa nyimpi ya mina ntsena halako vo iva a ku peace. You see Philani wrote peace. Swin'wana swilo leswi swi nga tlhela swi nga fika swi triggera mranga phanda la hi nga fika hi vona because yi fika yi kombisa ku ku hava peace la I lo byeleteriwa ku ri ni le Diamond Walk a ta hi ku tsutsuma a ta vona mranga phanda ya na and the comment ani ndlela na history at the first I fika tsala ku hava peace la vo tala mi nga mboni that section but ayo actually edit la nga fika komisa ku hava peace la I lo byeleteriwa ku ri ni le Diamond Walk a ta hi ku tsutsuma a ta vona mranga phanda. So I don't know ku yo chinga mranga phanda swilo leswi or ku nga ku ri swilo leswi nga humela to be exact. It's quite confusing. Yeah, however hi ku katsakanya all we can say ku ri hayi beef ya mahlweni that's it. Swi lo ku kombisa loko beef ya mahlweni ku va vona vele va ri swin'we le na mranga phanda le a Diamond Walk. It's either ku nga va ku Mr. Post Dimi ta ku kwani Chauke dani hlekisa I'm sure nga ku tlangeni oidela loko hi vona line
va hlanganini la a ku ri it's either it's a coincidence hi nga yi hlaya that way or ku nga va ku ri na ku fonela ka koloko loko Ben Mayengani a nga ku vuleni we don't know for sure ku ri hosi ngome Sithophose yi fike xinjhani la it's either ku ve na ku fonela ku karhi we don't know or na xifonyonyo you never know kumbe xana xifoyini kokwani xa ku hi nga xi nyadya man what if xifoyini xi yi byela hosi ngome Sithophose ku Ben Mayengani ta ri ku I don't know if ku nga ri defense and stuff like that we don't really know necessarily know for sure what happened but a ku na peace ya laha murhangaphandle yi swi vulavurini kwana ku hava peace ya laha beef ya ha ta va kona beef ya ha ta ya mahlweni ha ta yi expecta vhele hi 2026 na hosi ngome Sithophose yi nga relax because a swi vona ku murhangaphandle yi le ku leveni swinene yi le ku kombiseni kahle leyi yo tshekelela to the fence kota ku twisa defense ku ri swilo leswiya a swi ngo planiwa ku va la ku hlangana ku no defense side ti komba ti kwata manjheni mhaka se yi clear kwalano and stuff like that. Imdani vele khe ka section ya Ben president la hile ka wona Dr. J Shirimani even previous mga mshoni update ni la Ben Mayengani alive ku leva kha hlasela Dr. J Shirimani but this beef ya continue because kuna another video clip yi nga kona hi nga ta khila nderise ya famba around the same context mara la ho kombisa ku ani swi ku va hi khe update hi kombisa ku beef ya ye kha ya mahlweni and stuff like that so hi tlanga the latest video clips hi twa ku murhangaphandle yi ri yini la I same video clip no hi tlanga side by side let's go hi leswo. Mistake ni nga yi endla I ku tlula Ramufi wete Ramufi a ri tluriwi ntliya Ramufi yena hambawa hi 2013 loko ni hambana na yena a ni ku lava ku n'wi pfuxa ni ku endla munhu ta lunga sewa saka cho Atakisa cho Loka saka cho so mhaka yele se xo nyanya ku delela murhangaphandle mi swi twi swi ku vekoni na layini ya emasunguleni lowo lala ya himpela ta vuya emisaveni mi nge tshembi ku vanhu lava nga tshama va tirhisana swin'we se xo ku kandziyeleni murhangaphandle mi nge tshembi ku the individual leyi dokodela yi nga hlamusela laha ku murhangaphandle yi arini ku yi ndla project dokodela yi nga ri kona ha ta vuya murhangaphandle se yi le ka savage mode ku ta tika hinkwenu na swi tiva ku ta ku ri ku tikeni eka lembe ra 2026 hi beef ya 26 minutes hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.